Reka twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe n'ibice muherereyeho ku isi, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia ndetse abari mu Bwongereza. Twongere turamutse abari i Burayi, Norvège, Suède ndetse no mu Bubiligi n'Ubufaransa, tutibagiwe n'ibindi bice byose birimo abumva runo rurimi. Twongere dusuze n'abari muri Aziya, mu Bushinwa ndetse no muri Koreya, tutibagiwe n'abari mu Buhinde. Mwese turasuhuje. Reka twongere dusuze turamutse abari mu mugabane wa Afurika, cyane cyane muri East Africa ndetse n'ahandi hose hari abaturage bumva runo rurimi turi kuvuga. Reka dusuze abari muri Nairobi, Kenya, ndetse turamutsa n'abari Uganda, Kampala, cyane cyane abumva runo rurimi. Twongere dusuze abari mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Congo, cyane cyane turasuhuza abantu bari muri Haut Plateau, abari iwacu ku misozi miremire nabo turabaramukije cyane. N'ubundi rero amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru ari kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane turaza kwibanda muri Haut Plateau, cyane mu misozi miremire ya Minembwe, tuvuga ku ntambara iri kuhabera. Ni ukuvuga ngo rero ayo niyo makuru tugiye kubagezaho ava kuri Tawara TV. Imirwano yongeye gukomera kuri uyu munsi muri teritwari ya Minembwe, aho ingabo za leta ya Kinshasa, FDLR na FDNB na P5 zikomeje kugaba ibitero bikomeye zigamije kwisubiza agace ka Mikenke. Amakuru aturuka mu gace k'imirwano avuga ko hifashishijwe drone nyinshi mu bitero byo mu kirere. Gusa kugeza ubu amakuru dufite avuga ko agace ka Mikenke gakomeje kugenzurwa n'ingabo za Twirwaneho. Ni ukuvuga ngo rero niyo makuru ubu nyine, aho hakomeje kuba imirwano ikomeye cyane, aho ino koalisiyo yose irimo FDLR na FARDC ndetse na FDNB na P5 zikomeje kugaba ibitero mu gace ka Mikenke gashaka kwigaruriramo, kubera ko bakubiswe bavanwa muri ako gace ka Mikenke. Ubu nyine kakaba kari kugenzurwa n'abarwanyi ba MRDP Twirwaneho ndetse na AFC M23. Ku rundi ruhande, ku irembo rya Gakenke ahavuga ko higabije ingabo z'Uburundi, naho habaye ibindi bitero bikomeye. Amakuru agera kuri Tawara TV ava muri ako gace avuga ko izi ngabo zagerageje kugaruka mu bice bari bakuwemo, bagamije cyane gutwara imwe mu mirambo y'abasirikare babo bakomeye. Ni ukuvuga ngo mu bice bari bakuwemo bagamije cyane gutwara imwe mu mirambo y'abasirikare babo bakuru bahaguye. Kugeza ubu imirwano iracyakomeje hagati y'impande zombi, ahazwi nko kwa Rutaganda. Ni ukuvuga ngo rero Tawara TV irakomeza gukurikirana uko ibintu bihagaze no kubagezaho amakuru agezweho aho agenda aboneka. Ni ukuvuga ngo murabizi ko hariya hose hashakwa kugira ngo higarizwe n'abarwanyi b'Abarundi ndetse n'iriya koalisiyo yose bashaka kugira ngo hagarirwe. Ni ukuvuga ngo andi makuru dufite ni uko mu kanya gashize inama yahamagajwe mu buryo butunguranye. Iyo nama yari ihamagajwe cyane n'abantu b'Akagara. Iyi nama kwari ukurebera hamwe uburyo 0.0 igiye kongera kuba Tombe.
ni ukuvuga ngo iyo nama yari ihamagajwe n'abarwanyi cyangwa se yari ihamagajwe n'abarwanya leta ya Kinshasa. Ntabwo ntabwo ari akagara, ahubwo yari igamije, iyo nama yari ishaka uburyo Point-Zero nanone igomba kongera gufatwa ikaba tombe, ariko akagara kanzuye ko kagomba guha musahada igisirikare cy'abadede na FARDC inama iyobowe n'umusirikare, akaba ngo ni Manyota niwe uyiyoboye, ngo agiye kuyisayidiya kugira ngo babagire inama ntibaze gufata ako gace ka Point-Zero, ariko n'ubundi nk'uko n'utundi duce twafashwe niko n'utundi duce rwose tugomba gufatwa. Rero ubwicanyi bukomeje kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje kuba myinshi cyane kugeza n'ubu nyine, aho drone zatatse, ibaze ko hari kuza drone zigera ku 10 zose zirekura. Rero mu gihe mu karere ka Gakenke aho imirwano iri kubera, ni ukuvuga ngo bakije umuriro, barimo barasana ndetse abarundi basharinze cyane, nuko bari kubarasa nibwo haje amadrone menshi cyane. Twirwaneho ibonye yuko drone zije ari nyinshi ihita ifunga sefu irihisha, maze abarundi nabo bakomeza kurasa kugeza ubu nyine barasa nk'abacitse, ariko n'ubundi drone zo ziri hejuru zirikomeza zizerera kugira ngo zirase, nta kindi zigamije ni ukugira ngo zibashe gutsemba no kwica abarwanyi bacungira umutekano abaturage ba Minembwe. Uyu niwo mugambi bafite, kubera ko hasi babashije gutsindwa, bari kuvuga ati reka tubashe gukoresha indege zo mu kirere. Niyo mpamvu rero mubona yuko mu gace ka Mikenke mu kirere cyaho huzuye amadrone, kuko ari kuzira icyarimwe akaza ari nk'amadrone nk'icumi, kandi murabizi ko MRDP idafite intwaro zo kurasa izo drone. Ariko ku rugamba rwo hasi rwose ni uko ino koalisiyo yakubiswe bimwe bikomeye, kandi mukaba mwumva yuko nanone ahantu hose hapfiriye ingabo z'abarundi bakomeye, abarundi nabo basaze ngo bashake kwinjira, bashake gufata imirambo yabo bayitwara, ariko ingabo za Twirwaneho Amadubu nayo yapfukamye aravuga ati umurundi uri bugere hano turamukubita urusoro mpaka asubire iwabo. Abarundi twarababwiye ngo icyo bashatse, icyo bagamije bazakibona. Aya niyo makuru rero twari tubibagejejeho y'iri joro. Rero n'ubundi nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Eric Nkunda abantu kuri Itawala TV. Wowe utarakora subscribe, wowe utarakora share kuri Tawala TV, reka tugushishikarize gukora subscribe no gukora share kugira ngo amakuru n'ibiganiro dukora bizajye bibagereraho igihe. Yari amakuru make cyane cyangwa se magufi twari tuje kubagezaho, yari update twari tuje kubagezaho, ariko dukomeza kubakurikirana n'ubundi amakuru ari kugenda abera muri kariya karere k'iwacu n'ubwicanyi buri kugenda buhabera. Murakoze cyane. Kuri mikoro ni Eric Nkunda abantu nk'ibisanzwe, amakuru turongera tubagezeho mu gitondo. Ciao ciao, murakabeho, Imana ibane namwe.